Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam daga Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadin ke jinglat to ka shithi ka boba James Im Yong ula tho shu mintrang ba ka jella ukan rat ki sangma lingba menteri ka tourism uba po lingdo banai jingmot ya ka sarkar bakan teinam ya raja Raghuvanshi ula shapin yap hawi saudong da ka bate ka raja memorial viewpoint ki social media kla thnempok ban pinram ya ka jingle jo ni rangba ki WhatsApp ki Facebook kla thnem hipok daga ni ka shithi jo ni rangba haringkat ki comments ki babon ke bawat hadu kaseng HLC ru klap pendrem ye ke jingne jong ni orang ba hadim lami kini ki AKA uba James Im Yong ulami blut ban pin shai pat ba halor ke jing tho jong u ha ka baning kong uba James lapen pau ke jing sngolingo ba kumnu ke ga shithi ka kelamar pat ba haba ka de ga shithi ke bau ai syaka sarkar ke kopi ke bakhadu ke bau ai ulo ong ba ke de kamera jong chief secretary namar ba uklat ban tho kerteng hang tu kum taw la tho daga kti shua ban ai badde kini ke shithi ke belak kelamar pat ba sakwe par ulong ba jing tho jong u kedai tang jing ai jingmut ya ka sarkar bat ke ik ba ule kedai bu udan ke jingmut ke ba ban kintiu ya ka kam jung kai ha ka ni ke jilla ulong ba baro ki brio ki wan ha ke jilla ki kwatip ai raja Raghuvanshi usha pin yap bat ling ba jing te mat kan dei ru ke jing pin itho ya ka jaka bat kadairu kum gajing ajing shai yaki pat ba ulong ba ke ba ule kadai ka ba ula shumut durhi naladi da ka perkhat ba ka jella kanyo nong rekam dei de kumoi pan ti mo wan das ni mo apo shlong press club tai president gan spangani ka clarification statement on Raja Memorial controversy bakal along viral mata ngai gini sini asni tegini par khaj jisha ade ki team atho government ha first week and second week tinggal mo apa dia ke action ke sim hari ni kisni kemot kalong badan belik gini atas ni beri kam lik kensan kalong belik ke di hadin dengan alik pada yang kalong gini gini bandong confidential nomor ba kadang-kadang government ke patrai mo kin dia kom do kami tai kom ong hati dam dan ceklau ni gini jongi pada kita penjak burom menga gi ngali ngasih dong musuh idea ya katu cakap mo at least raja katu layak pelai ba perkhai pertai dia ke apet ke jalan nanti kecing sosi ke babon aman giyeng mo tinggal ngah perkat kadang-kadang kum ketu ke memorial cakap hantu tu kalau ngah bus ya ke tourism kan ya ki beliau ke senong tu kalau berkira ki beliau ke bawan turis kin kuabit benpet hey tahu raja bu cakap bu syah brand tinggal kalau mungkin jah tourist spot kan berong tengah syuk apra tang keliti ben peni mo tinggal dan kata ka muslim berong men jak pura mereka stin bu dei udah hari ngam dan utak jembut mo akum Christianity ki ong ba all the same yang ngam dan kata racism kini katai tinggal wan mereka muslim bukhut kamdan mano kani dia pure individually be kamdan da bapa kini party ai berong kan da BJP ni ai berong ka datang nak muslim jong abang dan jing senyum bangai i hadin bakat betul jing jahat datang kita yang sekolah pensyai barang mo bagak kadang-kadang pak government dia kenu kali diken kat naga government kan kalau open boot nam ya yang apa ya party kan mo dari mata bagi ibu bon ya pendem tu kata ya syak lakum ta tambah ngaptip kan kata-kata masih long sosi tambah cukup tang kata bahan jiksa kan ni ko menong ba hati dong tu ceklam pat poi si iru government tu empat tip itu bak pol empat pai iru tai HT mo bun kam bak pol tu dengan pak thrui bak pol kan bagi recommend yo siam tika last tu letter bagi bagi sekret tika dia ko kapra jum CS tu letter mengai ngaklet ben bensin i tengah stok na daga do kolom buram i kan ka di CS semua tengah tok do kolom ngama it seems ka di daga tu letter hi ka beli komno beli leak sport media kan tentang kita yang sekolah berpensyai bagi beri berkhaj ngam show bukan dan kejing paklai bang ne in fact aku aban live ya ka tourism ko man omo bagi beri nam tu kisnong kita berkhaj kini nong kan long ka tourist spot hong tu and please kendan kerja warning kerja safety berkhaj kin mention tu tu berkhaj bangin yo man penbha kan tentang kita yang sekolah ban okay beri bisa lu beli udah yang view jauh hi yang amdi hi bukan dam dengan kata-kata beli usbeni ba nasi ba bon bikin lagi suka goe ka national party kim dalam favor kan kom long jongki kan dia kata iman beli ki kwa belong bet kalau nak politics tu
Jadi kan ni pada kejumut jangan kam dengan politik sih. Dekat ditang dekat musim ke bukut, masuk kuat akan kontribusi rojan. Ya kan jing cukup, kejing syak bom cukup laisian teri nak kli, kejing dunia lah untuk kejing berat nak teri kesnam bukut, dengan semut dua dia sih kalau ambil kerja memorial lah kadang dekat buat kenyon nong kecakan. Tangitai, lagi channel C bagi talk untuk tengah iba ki talk lu dia baru kaji gini kita yang i baru kaji NCP, TMC, ki BJP. Mau dia buat kaji kendam untuk mau yang bayar lesi bayar dan ketilang bagi Delhi kemudian komtai. Tikim long favor kan. Imat ki kuat betang betang original party kan. Tikum mau kuat pun mau ba pek Modi lu ko mencuong la dia bahai ke India ya ke partai baru kawai mo. Ngam trai ba bin condemn tan lu kata ro na trai kam long fair ke ko mencuong pek khau yo ka yo tieng ke bedok kita la ta ke jingle ko boleh Modi kata pala Gandhi ji lu kham le ko boleh Modi ko mencuong mo. Dia bukan condemn tan ya baru kai masuk kam dai kan. Amang di ki Indian ni dia. Hindi tiki beliau pada nak kawai kacaka nak Pakistani nak kita kahar kita beli kawan mo, iwan pay kamari yang beli harga jenggot iu pada mo kadija nak untuk, tapi long time too much lu ngatrai perkati bisa beli balai start mata berokay mo, ngatai sekuat tangitai mencuang ba, ngatai kasih kamu tu mencuang baklai itu ba. Ngasuh mudur ngasuh ba at least buah hagin bulan dan jam untuk jadi susi kamu kerap, berokay ngatai kita. Kita kian ni kalau dua baru berdua ikaman umum betul bersih kan. Apa perkat yang nasi kalau abang dong nak kerja memorial yang tu angin penbun aku bikin jajingkan mau kan. Iu akan tu bacakan. Nanti kalau yang kesam kim tip kita tamu. Saya yang kesam lagi tip kita teri yang nasi mungkin di mana mu kata ngam tip. Mana ni belum kuat begini kata cakap mu yang bagi yang nasi ni yang jukis sam jukiru bikin kuat membaik kan. Dia kata cakap bukan long sisa. Nanti kan dan ni kerja angot jam hidu. Tinggal nasi pun ni tak berhenti ke mengasuh yo. Kamu nak tiap masa yo ada idea dengan super card yo let's say kalau mau kerja tourist spot kan kamu nak mengatasi bagi beri hiburan apa pertai baru kai kin kuat tapi penpai kata jaga bu raja uyang sabar ketika From the hills of the east a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams from folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.